मानसिया गावनि न' बां गारना खारबाय, नाथाय दुखुनांथावना न'आव फिसिनाय गोबां सैमाफ्रा थालांबाय आलाय-सिलाय। सोरनिफ्राय आदार मोनजागोन सिबाय आलाय-सिलाय मोनसे थासारि। बिसोरनि दुखु दाहाखौ बुजिनो हाना ओंखारबोबाय रैखाथि होनो जनाय महकुमानि देहा फोसाबग्रा NGO आरो जरहाटनि जुनार फाहामथाय बिफान डक्टर लारा दत्तनि मोनसे दोलो आरो जनायनि खौरांगिरिफ्रा बिथांमोननि अनसायनायजों। बिथांमोननि नाजानायाव सैमा बोखांनाय अभियान गोबां बिबां सैमा बोखांनाया दा सोलिगासिनो। जनायनि कुबुस साफुरियाव दिनैसिमबो सैमा बोखांनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। कुबुस साफुरियाव दा फारफ्रोमथिंबो खोमसि दरसि थासारि। दैमा गाथोन कुबुस साफुरियाव दिनैसिम 80 सैमा बोखांनो हाबाय। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि पबा अरनबारि मुंदांखा दैमा गाथोन कुबुस साफुरियाव हाग्रा बिफाना मिथिसार बिलाइ गथायनायनि उनाव गावनि न' बां गारनानै खारबाय सुबुंफ्रा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथांमोननि नखराव फिसिजानाय सैमाफ्रा थालांबाय। बे थाबोनाय सैमाफोरखौ बै जायगानिफ्राय लायनो थाखाय माखासे सुबुं आरो जनायनि खौरांगिरिफ्रा बोखांनानै लानाय हाबाफारि जागायो। जनाय महकुमानि देहा फोसाबग्रा NGO आरो जरहाटनि जुनार फाहामथाय बिफान डक्टर लारा दत्तनि मोनसे दोलो आरो जनायनि खौरांगिरिफ्रा जयै सैमा बोखांनानै फाहामथाय आरो माखासे नोरजिया जानानै थानाय सैमाफोरनो आदार जगायना होयो। बे समाव जनायनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि गौतम बसुमतारीनि गेजेरजों मिथिना लानि। प्रस्तावित संरक्षित बनाঞ্চল কবু চাপৰিত আমি আজি ইয়াত আবদ্ধ হৈ থকা ঘৰুৱা কুকুৰবিলাকৰ উদ্ধাৰৰ দ্বিতীয় অভিযান প্ৰায় ইতিমধ্যে সামৰণি পৰু পৰু অৱস্থা। আমি এতিয়ালৈকে এই উদ্ধাৰ কাৰ্যত প্ৰায় 9টামান কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়াও প্ৰায় 20টামান কুকুৰ হিচৰতি হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমাৰ হাতৰ পৰা বহু কুকুৰ ওলাই গৈছে। এই কুকুৰবিলাক অধিকাংশই ভোকাতুৰ, আশ্ৰয়হীন আৰু এই কুকুৰবিলাকক অতি সোনকালে যদি উদ্ধাৰ কৰা নহয়, এই কুকুৰবিলাক মৃত্যুমুখত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আজি উদ্ধাৰ কাৰ্যত আমাৰ মুখ্য উদ্ধাৰকাৰী ৰূপে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে আমাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী জনাইৰে স্থানীয় যুৱক বিজিত বৰা। এওঁৰ দ্বাৰা প্ৰায় 9টা কুকুৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰপিছতেই আৰু প্ৰশাসনে এই উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰা কুকুৰখিনিৰ খাদ্যৰ যদি যোগান ধৰে, তেতিয়া এই কুকুৰখিনি অদূৰ ভৱিষ্যতে বাচি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আমি প্ৰশাসনে যদি সেইখিনি সুবিধা কৰি দিয়ে, আমি পুনৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাম। এই কথা হয়, উল্লেখযোগ্য যে আমি কুকুৰখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত অধিকাংশ কুকুৰ একদম স্বাস্থ্যৰ চূড়ান্ত অৱনতি ঘটিছে আৰু প্ৰায় কুকুৰ মৃত্যুমুখত পৰু পৰু অৱস্থা। এনে সময়তে আমাৰ এগৰাকী ডাক্তৰ, পশু চিকিৎসক ডাক্তৰ লাৰা দত্ত আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। তেওঁ নিৰন্তৰভাৱে আজি 3 দিন ধৰি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে। আৰু তেওঁ আজি আমাৰ এই কবু চাপৰিৰ স্থানত নিজে উপস্থিত হৈ প্ৰায় দুৰ্বল আৰু অতি শোচনীয় কুকুৰবিলাকক চেলাইন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, বেজি দিছে আৰু তেওঁ নিজে উদ্ধাৰ কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰিছে। पायनियर एकाडेमी बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनियर एकाडेमी बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनियर एकाडेमी बरमायाव HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनियर एकाडेमी बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनियर एकाडेमी बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073
7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।